Dragi moji blizanci, dobro nam došli u tarotskop od 26. do 30. novembra. Idemo vidjeti što ima za znak, podznak i mjesec blizance. Evo još ovih par dana do kraja, znači novembra. Pa dragi moji, vi prvo kao da izbjegavate nekoga, ali još uvijek kao da želite biti s njima. Tako kažete i sami sebi. Izbjegavate razgovor s ovom osobom jer osjećate kao da se igraju s vama. Može se raditi o tome da je izuzetan prevarant ili lažov ili varalica, nevjerovatan jedan prevarant, ova osoba. Ali s 8 štapova mislim da oni ne vide budućnost. Odnosno s 8 mačeva, mislim da oni ne vide budućnost s vama. Sa 8 mačeva i vitezom štapova, oni ne vide vas dvoje zajedno, a vi razmišljate o njima. Da li oni lažu i varaju, kako smo se prvo pitali? Pa ja mislim da da. Naravno da da, blizanci. 7 mačeva lažu, varaju, 4 mača. Znate onda kada ste recimo mislili da su vas nešto prevarili ili da ste imali taj osjećaj da vam nešto lažu? E pa to vam je bila istina, dragi moji. Vi ste bili navođeni nekako da to shvatite, kao da vas je nešto navodilo da shvatite. Ali sve ste to nekako zanijekali i rekli ste da to sigurno nije istina i da previše vjerujete toj osobi. Ali sa 9 štapova i sa 8 mačeva sve ono što vam mogu dati jeste ovo. 9 štapova i 8 mačeva. Jer oni se zapravo, evo mogu reći čak i zabavljaju, budući da lažu možda s nekim ispavaju okolo. Neću sad to reći da je tako, ali može biti i oni nisu sveci, samo da znate. Zato vas ja podržavam ako ih recimo izbjegavate, ali ne bih vas podržavala ako još uvijek mislite na njih. Jer ovo je dosta toksično, ovdje ima puno mačeva i ovo su stvarno mačevi, sve manipulacije i prevare i izdaje. Kao da se treba odliječiti od ove veze koja je zapravo traumatična i dosta toksična. Jer što god želite vi napraviti, recimo dragi moji sa 9 kupova, mislite da će se stvari promijeniti. Vidim čak i da se kompromitirate, jedno ste rekli, a drugo ćete napraviti, ali imate ovdje naravno caricu koja označava koliko vi zapravo vrijedite. Ali vi ne vidite sebe koliko vrijedite. Sa 7 pentakla čini mi se kao da čekate ovu osobu da vam dođe. Ne znam zašto si radite. Vi ste ova karta, ne znam zašto si radite i koliko dugo ovo radite. Da li je to 5 godina, 2 godine. Sve to radite, čekate s ovom osobom. A oni kao da vas sa kartom Hermit izbjegavaju. Kažem, eto, vole vas, nekako vas vole, ali kao da još uopće nisu sigurni. S ove 2 karte vaša osoba traži još jednom da razmisli o svemu, jer ovo je ljubav zapravo koju vi čekate od njih. Sad, sa 4
pentakla i 6 maševa. Vaša osoba se povlači jer ne želi zapravo reći istinu. Još jedna tajna izgleda koju čuvaju od vas. Sad, ovdje mi se čini kao da će vaša osoba vas nešto moliti. I vas dvoje ćete imati još jednu svađu, samo da ne zaboravimo. 5 mačeva, to je jedna prepirka, pa kako se može izbjeći prepirka? Ova kao da se ne može izbjeći, kao da ove karte pokazuju da vas osoba može voljeti i istovremeno vas može i mrziti. Ali ipak nam neki blagoslovi dolaze, dragi moji blizanci. Jer vaša veza koju se toliko nadate i nadate se da će se oni vratiti, neće. Oni odbijaju reći zapravo u kom će smjeru krenuti i u kom smjeru žele da ova veza ide. I mislim da tome nekako dolazi kraj sa kartom smrti. Ovoj igri pogađanja i razmišljanja, evo kao da dolazi nečemu kraj. Nešto u ovoj vezi će biti gotovo. Sad vi ćete vidjeti što će biti gotovo, dragi moji blizanci, i do idućeg gledanja. Ja vas sve lijepo srdačno pozdravljam.